Sohīong yang bapuk nyenye tresiton batara jom mga ngansa khot ke jingala paipa bad hagatar sni nganda kerku kerdo ipi bad nasa declare ipi kum kertong upanyale yaga election MPC halo kata kanong rem bali pembelang gayi rekalang berikun Maheh bahap bangin sedangno yaga kam wilayah bad kumjuru yaga Sohīong constituency lai pihak si pawa si kilo apapun dipedi Maheh bad yang lai pet yaga ni Sohīong area bad khatra tinggi di polling station Sohīong area mabat kubu presiden yaga Sohīong area bad iwe di polling station ila IT bad pet yang ngarang kau ngarang ul belai ile umni masuk lesir kumno kertane kadang beta kerja kylli buat habis show di meeting apa ke circle apa ke area apa ke primary unit di subunit prepare ila juang ni kentir dam kendu yang kendu kan yang bapa bro telah biang bagi orang haman lagi meeting ru jaga circle kano garai besim bapu kere garai besim mga bat unjur meeting bakado paling hoy laku pergi malik no sesilong iyong ba ipai papa kendo yang kendo bet ya bapu bat kano garai besim bapu kere garai besim mga Mereka akhlak mai ngasustu ini si lalu dah keren dah bawa beli ne ikren maya pada pelajar ngasu kopi Maheh ila IT ikam babur hangat ngasu kia ngasu dap Mesir dan nikong ngatrum Mynta masuk tu boleh urap kere. Menang ipi ye Maheh nam angsul berikan bunyi jangan. Dari lalu palat apa dia turu. Inam kendu yang ijufun yang step kumtau student ni step bapur menin piwan shiro pile kumno damyo yang ifun ipi babor lah mga menin bapur piwan shiro ikwa pet bangi netristom bad ikwa palat banjok haune war ajar apply general election iso benur di Maheh menami pi kumulakan Mynshwa dengan diberi pusaka diberi setulamu setularai ngaru menami pi nangne kesni syakmat ngamu setularai ngan rice camp Kimla syu dah kenal luarnya, boleh kalian atau apa? Berlari kata kalian, mengelai tur, bagi lagi Kristum, nak kalian kajian, nak kalian berpi, kinokikam berkunjuru, nak kalian berpi paipa, bagi lah sakhi, yang tu rali Kecimpul paipa resmi. Bad Maheh ru resmi porang scan dalam
ngayon election na arpusan laipos na nga patuyi si bulpa kani day na tagadaw manang ipi kini giwe giliang ngam kutho Henry Kyrtong niya sudah away Kiyong ba Maheh ila tymmen ni nakalyang jogi party nakalyang kayen ni sibutan na sibuan Henry brave start mentau permis dan babasanlah Kyrtong kumno brave mentau sama palat ini pecah. Nong nakapor, jumut perkhab mereka kylli, penaya kan. Warna nakapor itu. Penaya kan. Ini apor bar ladap si tayo Maheh. Labur bukul siyin. Bayi di sana kinakit kam jaga parti long manu bermi putri hadir nekar sekali Maheh bag hadir bag parti kalau propose kerten tu nak tu kapor nak circle banmi iba sensya kapor roy legal thaba baro le phone Yemayin pasal jangan ginokit kam, yang gini nak soyong tiglabit, seperti yang bahasa Indonesia. Sis dia bit, ilalim seperti yang bahasa Indonesia, ilalim seperti dah bapuk on. Nama sedih soyong te, nama yang gini bawa nak bersyukur, ibapatit te, sani yang agak pakai bapuk. Mynshwa nangin bagaimana dengan papa puk itu bagi yang manfaat baik puk dan akhir mereka desa kan manfaat ini baik puk dan habis berpindah geleng bersuatu geleng bahwa puk baik bahasa Indonesia baik puk